Grobničan je osvajač kupa Županije Primorsko-goranske. Erupcija crvenog slavlja dogodila se treći put u klubskoj povijesti, na oproštaju kapetana Jukića, na rođendan kćerkice najboljeg strijelca kojeg je Grobničan ikada imao i najboljeg igrača finala, Dražena Pilčića, te pred kraj sezone u kojoj se uz već zajamčeni plasman u jedinstvenu drugu može ostvariti plasman u jedinstvenu prvu ligu. U reprizi prošlosezonskog finala uz sudačku partituru Ivana Bebeka u sjajnoj te na kraju iznimno dramatičnoj utakmici treća ligaš je nadigrao drugoligaša i zasluženo uzeo trofej. Grobničan Orijent 2:1. Prije finala u našem studiju na stadionu od Elije Bebe Haramije pred kamere su sjeli predsjednik Damir Batarello i izvršni dopredsjednik Danijel Jurić. Za početak o kvalifikacijama za prvu ligu. Igramo prvo predkolo s obzirom da je 5 klubova numerirano za kvalifikacije za viši rang, odnosno za drugu ligu, kako će se sad zapravo zvati prva jedinstvena HNL liga. Išao je sistem na način da prvi koji bude izvučen i drugi koji bude izvučen da su automatski u predkolu. Osobno sam dosta sreće imao za nas, evo moram reći, ja sam prvi izvlačio u naše ime, izvukao sam Mladost Ždralove. Nadao sam se da od preostala 4 nećemo biti drugi, ali eto, nekako se dogodilo. Kolega iz Vukovara izvukao je nas kao druge, tako da mi igramo zapravo prvo predkolo u Bjelovaru. No, nakon toga, evo, po meni nije baš tako niti loša situacija, jer ukoliko prođemo samo predkolo, igramo polufinale kod nas na našem stadionu u Čavlima, u Mogrincima, i ako to kolo prođemo, odnosno taj dio kvalifikacija, automatski smo u finalu također na našem stadionu. Jako je puno toga dobroga na Mavrincima napravljeno od kad Jurić i Batarello vode klub. Od kad smo došli, ono što smo napravili, što je po meni najvažnije, osigurali smo plaće igračima i cijelom stručnom stožeru na 12 mjeseci. Aktivirali smo preko 40 novih sponzora i idemo dalje. U planu imamo dosta još novih sponzora, što će biti sada, evo, pretpostavljam i uvjeren sam i lakše samim plasmanom u viši rang natjecanja. Na infrastrukturi stadiona smo pobojali cijeli stadion, smo cijele stare stolice izrenovirali, napravili smo novi boks za gostujuće navijače sa 234 nove stolice. Recaro sjedalice, odnosno kućice za domaće i gostujuće igrače po UEFA standardima. Svlačionice su kompletno renovirane, kompletno je nova keramika, novi su tuševi. Upravo sada tijekom 6. mjeseca, toplo se nadam, uvjeren sam, ili evo da ne kažem najduže možda početkom 7. mjeseca, bi trebali i asfaltirati prilaz stadionu. To je nekakvih 850 metara kvadratnih. Mi radimo sada na projektnoj dokumentaciji. Upravo je u izradi idejni projekt temeljem kojeg ishodujemo lokacijsku dozvolu. Nastavno se treba napraviti građevinska dozvola za koju, evo, imamo nekakve naznake da bi do kraja godine trebala biti ishodovana, ukoliko ne bude nekakvih, nikad se ne zna, viših sila, ali zaista ne bi smjelo biti. I onda bi sljedeće godine, evo, se toplo nadamo, završili taj pomoćni teren koji će biti dimenzija 70 puta 50 metara sa pomičnim golovima, tako da će naši morčići moći igrati prvenstvene utakmice, a ostatak kluba će moći nesmetano trenirati. S tim da, evo, ako mogu još dodati, ispod južne tribine će se u našem Dolcu planira se napraviti i dodati parking. Slijedi 66. Kvarnerska rivijera koju je i Grobničan domaćin, a imamo i Grobnički nogometni kamp za djevojčice. Building imamo u srijedu pod vodstvom, upravo što ste rekli, Dunje Štokan, naše pomoćne trenerice Dušanu Grojevskom, i dolazi također naša buduća trenerica prve ženske ekipe koju upravo sada osnivamo, a to je Tamara Čović. I evo, taj kamp se radi pod referencama UEFA, Disneya, tako da će biti jako zanimljivo. Pozvane su sve djevojčice u dobi od 5 do 8 godina. I evo, s tim počinjemo, razvijamo dalje i pomo naprijed. Utakmicu je klasično grobnički, kratko i perfektno najavio predsjednik Batarello. Praznik nogometa, dvije dobre ekipe, svi žele kup, ali mi ćemo pobijediti.
Uskoro će na Čavle početi pristizati igračka pojačanja, ali o tome nakon kraja sezone. Prije utakmice stadion je zapljeskao juniorima Grobničana koji su ponosno išetali na travnjak kao regionalni prvaci. A u finalu Grobničan je dosta žestoko izdominirao Krimećane u prvom poluvremenu, a kao nagrada stigli su golovi u 11. i 41. minuti. Najprije je Pilčić na svoj klasični rasno-golgeterski način backendom zabio za 1:0 nakon samo 11 minuta igre. A onda još bolje namjestio drugi gol u 41. Gosti nedopustivo gube jednu loptu na svojoj polovici, Pilčić iz prve na peterac šalje loptu, do koje ne mogu ni vratar Mohorović ni stoper Mulac, ali ide točno na nogu Franka Bosančića kojem preostaje samo podmetnuti je iz 4-5 metara zatresti mrežu za Grobničan Orient 2:0. Orient je u prvom dijelu imao 3, a Grobničan jednu prigodu i jednu dvojbenu situaciju. Sami procjenitelji u 12. minuti bilo je elemenata za dosuditi 11-terac nakon ovog možebitnog prekršaja na Pilčiću. Evo, presretan sam prvo svega mojoj kćerkici danas rođendan, ovu pobjedu i ovo osvajanje kupa posvećuje njoj i svi mi tu ljudima klubu. Evo, na našu sreću napokon smo osvojili taj kup, mislim da je bilo više nego zasluženo, malo smo na kraju pali. Ali dobro, evo, izdržali smo i to je naš grobnički karakter i na kraju mislim da zasluženo slavimo. U nastavku bolje izdanje Orijenta i nekoliko odličnih prigoda, ali kad je trebalo odoljeti Krimećanima, vratar Dino Curać postao je jedan od junaka finala i digao branu Orijentovim napadačima koji jednostavno nisu mogli naći put do mreže pored sjajnog grobničkog vratara. Orijent se igrom vratio utakmicu, Koljanin je posizao za svježim snagama s klupe, ali dramatični finiš prvenstva, jesenski naslov pa onda borba za opstanak, očigledno je iscrpio dečke s Krimeje. Prvo čestitam Grobničanu na zasluženoj pobjedi na koncu, međutim prvo po ovome smo mi, to je bila posljedica ovog psihičkog i psihološkog pražnjenja i emotivnog i fizičkog djelomično, jednostavno ova borba za opstanak i dečke, oni su se istrošili i ušli smo vrlo loše. Grobničan je to iskoristio, poveo 2:0, u drugom dijelu smo mi to malo ipak okrenuli, napravili neke prošade, međutim, moglo je biti 2:2, moglo se to i okrenuti, tada bi vjerojatno mi i pobjedili u produžecima, međutim, čestitke Grobničanu, mene ostaje nam žal da nismo pobjedili. Koljaninovi dečki potonuti su mogli u 70. no Domagoj Prtenjača za malo je pucao pored desne vratnice, a u sudačkoj nadoknadi vidjeli smo nogometni triler. Najprije Edin Fatić u 91. šalje loptu preko zamišljene gol linije i Orient je u situaciji da još jednim pogodkom finale odvede u 11-terce, kao prošle godine kada su također s Koljaninom na klupi i uzeli trofej. A u posljednjim sekundama utakmice to se skoro i dogodilo. Patrik Srzentić puca malo iskosa s lijeve strane, Curać leti, ali nije na lopti koja se od unutarnje strane njegove lijeve vratnice odbija u igru, a ne u mrežu. Koju sekundu kasnije Bebek svira kraj, a Mavrinci eruptiraju od sreće. Treći kup je u grobničkim vitrinama. Pa sezona je za sad stvarno savršena. Nećemo stati, pokušat ćemo da bude još bolja, ali vjerujte mi, stvarno svaka čast ovim dečkima, ja im skidam kapu. Mislim, ovo je naše 5. finale, toliko smo ga željeli, nikad malo nam je falilo, evo sad smo uspjeli. Zahvaljujem svojoj suradnici, stvarno i suradnicima svojim, zahvaljujem upravi na čelu sa Damirom i sa Danijelom. Stvarno je ovo za nas, presretni smo jer trebalo ovo sve izdržati. Stvarno igrali smo protiv fantastične ekipe Orijenta, protiv drugoligaša i stvarno mislim da smo danas pokazali da i mi možemo igrati tu ligu jer stvarno ono što su dečki pokazali danas nismo ni malo bili, da smo bili lošiji suparnik, nego da pače mislim da smo imali i više šansi i da smo ovo zaslužili. Pogledajte samo radost ove publike koja još uvijek ne ide ča. Ja sam stvarno ushićen jer ja sam toliko dugo čekao i danas sam rekao Dunji kad smo bili prije utakmice na kavi, rekao sam joj, vidiš Dunja, može se dogoditi da ja 5 godina čekam pehar, a ti ćeš u ovoj godini osvojiti ga odmah. Što mi je ona rekla, da, budite sigurni šefe, ovo ćemo osvojiti već sad. Znači, no Dunja, no party, jel tako? Tek sa Dunjom je došao pehar, pa si sad što će ona reći. Ona će reći dobro, ali imamo još utakmica polako, jel tako? Ma nije, ne, došao je pehar, apsolutno puno velike zasluge ovim dečkima, ekipi koja je radila do zadnje minute, grize su, danas su poginuli na terenu, zasluga ide svima njima koji su vjerovali i u mene i u ovu ekipu i njemu koji mi je dao
ovu priliku i eto šta reći, puno emocija jer iza ovoga stoji jako puno rada, neprospavanih noći, svega, vjerovali smo od prvog dana i mislim da apsolutno zasluženo. Samo sam ovo čekao, da se mogu, ajmo reći, oprostiti, donio sam odluku i njima sam rekao, to bi bilo to, volio bi da uzmem taj pokal. Još jednom uzeo sam dva, puno dečki nije uzelo to, sad smo ga napokon uzeli, evo koliko finala i koliko svega, ali evo, došao je u našim je rukama i sad ću planirati jedan oproštaj, onako jednu oproštajnu, ne utakmicu, neću više, mislim da neću više na travnjak. Za Orient je ova sezona gotova, a društvo sa stadiona Delije Bebe Haramije još čekaju možda i 3 utakmice, prvo od kojih ove subote protiv Mladosti Ždralovi. Kvalifikacije za ulazak u ligu koja će se od sljedeće sezone zvati Prva liga, pa Grobničan možda postane i prvoligaš. Kako god bilo, crvenima s Grobnika svaka čast na fantastičnoj i trofejnoj sezoni.